babu 3 dambugal tataɓangal hino yewta en fima yahrumu fi konko harmi alal muhdis e dow o ɗo mo tayre nangi bimana e dow o mo salligi mum boni muzawalatuhu ko tawata hino ittamo min al amali immorde e golleeli hunaka hino ɗon ba'dun yoga min al amali immorde e golleeli ɗi andanɗa hoorema allati ɗi yahrumu hino harmi pes alal muslimi e dow julɗo ida lam yakun so tawi woni o laataki ala taharatin e dow laaɓal an yuzawilaha nde o pottitotoɗi nde o tertotoɗi li sharafiha sabu teddugol majji kanji golleeli ɗin wa makanatiha e sabu place tedduɗo ko ɗi mari konka nder dina wa hadihi l amalu ɗino golleeli no bayyinuha laka men ɓanginante ɗi an o musidɗo julɗo wonɗo jentade o tafsir bi adillatiha wondude addugol kadi dalil majji on wonde julɗo mo ala on e dow laaɓal duwa kadi ɓattade litakuna fiyoɗi wonu min ka immorde ma an wonɗo jentade tafsir abdoullahi kala on ala balin e dow haqqille timmuɗe bimana e dow gandal ma fala taqaddam a ardotako ala wahidin minha e dow gotel e majji e dow hay gotel e majji illa ba'da tahayyu'i lahu si wona ɓaawo hebilanagol ɗi bitaharati sabu laabal almatlubata ɗaɓɓangal ngal ka islam ilam andu ya akhi anna hunaka wonde hino ɗon bimana hino e nder dina kan ashiya'un piiji taharumu harmuɗi fes alal muhdasi e dow tayraɗo on sawa'an harano hino fota kana laatike hadasahu tayre makko nden akbara ko jande aw asghara ma ko togosere ko on ɗum noon taw wiyete tayre jande togosere ko wiyete jande ko wonduɗo e janaba ko wiyete togosere ko wonduɗo e angal salligi tum simplement wa hunaka hino ton kadi ashiya'un piiji yahtas hertiɗi taharimuha harmugol majji on biman huwa wonande on mo kañum muhdasun ko tayraɗo haddasan akbara tayre jande nde hino ton piiji tawɗi hino harmani mo tayre jande o mo tayre togosere o hino ton piiji tawɗi komo tayre jande tun harmani tayre togoso no newnana yo wat fal ashya'u piiji allati ɗin tahrumu harmuɗi alal muhdas e dow tayraɗo on ay alhadasayni bimana tayreji ɗin ɗiɗi kala jande o togosere o piiji tawɗi ɗin no harmani e ɓe ɗiɗo kala e hino ɗiɗo awalan aranun ɗum massul mushafi sharif memugol ɗeri tedduɗi ɗin si innama ɗeri tedduɗi ɗin ko qur'anul karim memugol ɗin ɗon hino harmani kala tayraɗo tayre jande o tayre to sokere o fala yamassuhu o memata qur'an on almuhdas tayraɗo biduni ha'ilin ko alda e heedode li qawli ta'ala sabu dalal la yamassuhu illa almutahharun mematade qur'an sona la ben suratu waqiya aya 19 ay almutatahhiruna ko laɓɓintiniɓe ɓen min alhadas iwi e tayre janabatun janaba wo aw gayriya ma ko hina ɗuwo alal qawl hino e dow konngol be annal murada wonde ko fanda ɗon bi himɓe maɓɓe almutahharun laɓɓintiniɓe ɓen wonde min al bashar ko immorde yimɓe ɓen tigiri wa hunaka hino ton kadi man yara ɓen yi'uɓe jomiraɓe gande yi'uɓe annal murada bim wonde ko fanda ɗon ɓen laaɓuɓe almalaikatul kiram ko malaikaɓe tedduɓe ɓen wa hatta law fassarta al aya kono ha hay sa firiri aya on wonde bi annal murada bim ko fanda e ɓen laaɓuɓe ɗon ko Allah fandi ɗon al malaikat ko malaikaɓe fa inna dhalika anduno on aya toujours yatanawalul bashara o hewta e neɗɗon kadi bi mana himo mofti neɗɗon bi dalalatil ishara sabu dalil sappagol ngol wonde mematande andi ko wonɗo wa kama warada wano joliri noon fil kitabe ka deftere Allah e nder lettere alladi on katabahu rasulu sallallahu alayhi wa sallam on nelaɗo Allah windani ila ahlil yaman yimɓe yaman ɓen min hadis amr ibn hazmin immorde hadis amr ibn hazmi ɗawluhu maako maɓɓe kamɓe nelaɗo e nder lettere on he la yamassul mushaf wata memo qur'an on dey wata memo ɗeri ɗin de illa tahirun si wona laaɓuɗo rawahu nasa'i wa gayrihi e ko hina muttasalan ɓe jokkidiri hadis on qala ibnu abdul barri innahu ko woni ashbaha nandi almutawatir jokkodirgol ngol li talqay nasa fiyo yimɓe ɓen fottu hawra lahu wonande ɗum bil qubuli sabu jaɓugol qala cheikhul islam
wi oɗo cheikhuji islam si innama cheikhul islam ko en andu ko ahmadu bun taymi wonde an mana amassil mustafu gaay fi oɗo haɗegol memugol ɗeri qur'ana ɗin li gayri l mutatahhir wonande ko alda e laɓɓintiniɗo o huwa ɗum madhabul aimmatul arba ko madhabu imamuɓe ɓen nayo kala wona wasi ko wigol shafayi hino newni maliki kañum newna ma wigol ahmadu hino newni abou hanifa newna ko ɓe nayo kala hiɓe haɗi mo salligaki ma mo won mo laaɓa e janaba yo memu ɗeri ɗin wa qala ibnu hubayr oɗo inni ma ɗum habir fil ifsahi e nder ndede o deftere wonde ajma'u hiɓe fottan yani al aimatul arba hoore ɓennay fop annahu koni la yajuzu dagantako lil muhaddisi wonduɗo e tayre jande o to sokere o massul musaf memugol ɗeri ɗin few wala basa ella ala noon an yahmila nde o rondoto nde rondoto gayral mutatahhir ko alda e laaɓuɗo bimana ko alda e salligiɗo ma ɗum laɓɓintiniɗo janaba ella ala nde o hunjoto ella ala nde o rondoto almusafa ɗeri ɗin bimana qur'an on bimana waɗe e carton ma haɓɓe e sawdu o jonne o rondo ɗum ɗon ella ala fi ghilafin ɗum kadi noon ko e nder lutodiral no woodi wiɓe ɓay tun o laaɓa hay waɗa e carton ronda o nayo rondo sellata aw kaysin ma e nder sakuhum min gayri an yamassahu ko aldayu o memunde nayo memunde kono e dow lutodiral woɓɓe no dagini yo waɗe e nder saku ma e bondoli ma e nder carton ma e nder kesum o ronde wo haray ɗon ella ala wa kadalika kono noon kadi la basa ella ala an yanzura fihi nde o darata e mayre wa yatasaffahu ko ɗum woni o fonda e mayre min gayri massin ko alda memugol bi mana ko wano noon kadi jomiraɓe gande ɓen no dagini fi o wonda e laɓande nde fontete yeeso mayre yeeso makko o jangande o waylitane ɗiri ɗin harana kanko yo memu donc memugol ɗiri ka qur'anare nden teddude nde windi ɗon ko ɗum ɗo woni aranum kun ɗum ɗon hino harmani e jogiiɗo tayre jande o tayre togoseri o saniyan ɗimmun ɗum e ko tata kon e jogiiɗo tayre hana memude wa yaharumi hino harmi alal muhdas e dow tayraɗo on kadi as-salata julugol fardan aw nafla foti ko julde farila foti ko julde nafila hino harmi wa hada ɗum ɗo kadi nawigol ko o madhabu ɗano jaɓi oɗa jaɓa bi ijma e ahlil ilm ko saabu fottangol jomiraɓe gande ɓen fo ida istata'a taharata sarti sihimo taɗana laaɓal so taɗanaka laaɓal ɓe mana o wata salligade ma o wata lotade longal aray ɗon iɗen andi o tamatule qawli ta'ala saabu dalol allah ya ayuha alladina amanu ida qumtum ila solati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu al aya haka aya on hatti ɗon toujours ko on ɗon hadde firen ayaji qur'an ɗen ɗon andi en ɓangini ko ɓay en waɗi tafsir qur'an o yo goto kala eto hen ɗo tafsir qur'an o ɓay en firi to en wata fillitade kadi wigol deftere kala nde nanguɗen kadi en fillita to ayaje ɗen kala tawɗo noon heɓali tafsir qur'an o himo haton jini kadi e tafsiranede ɗe ayaje ɗe wonɗe ronkude firde hara yo noddu ka numéro téléphone inchallah en firanaymo en mbere komi wawi kon komi faami kon e mum 63 60 53 09 68 60 53 09 67 60 53 09 même numéro sotel gi hara on tigi no wawi noddude ɗo ɗum no suratu maida aya 6 wa qala nabi kadi annabajo allah sallallahu alaihi wasallam maki la yaqbalu llahu allah jaɓata salatan julde wonɗo o wonɗo bi gayri tahurin ko alda e laaɓal rawahu muslim wa gayru wa hadis e hadis kadi kanelaɗo maki la yaqbalu llahu allah jaɓata salatan julde e man ahadasa wonande on tayraɗo hatta yatawadda ha o salligo fala yajuzu law dagantako mo an yusallinde o juulata kadi min gayri taharatin ko alda e laaɓal ma al qudrati alayha wondude hattangol salligagol ngol tawi himo wawi himo hattani himo tagana salligagol ngol sellantamo ka o juulata e ɓawa salligi wala tasihu sellata salatuhu julde makko nden hayso o forsi o juuli sawa no fatater mo salligaki on hara kadi o mara ganto angal salligagol kana o laatike jahilan ko o majjaɗo o anda woni wonde juuletake salligaka aw aliman ma ko anduɗo aw nasiyan foti o yejjutu aw amidan foti o tewi haray ɓeɗo ɓe nayo kala fi wigol oɗa anda woni ma fi oɗa yejjutu woni goto e maɓɓe kala tawɗo hino wawi salligade looto longal
o juuli o salligaki ma o lotaki longal ara julde makko nden sella koni tun no waɗi différence lakinna al alimu l amidu koni tun anduɗo on juuletake longal lotaka ma juuletake salligaka o tewi oɗo ida salla so juuli min gayri taharatin ko alda e salligi yusam o heɓay bakkatu wo yusaru o lettete kadi o ñaɗante wa in kana si o laatike noon jahilan o anda woni aw nasiyan mahi mo andi kono o yejjutu fa innahu oɗo laayi asam o heɓata bakkatu lakin siko woni tum fo e mum tata sihu salatu ɗum ɗon kay yeddondiraka ɓe fof hara e julde nden sella kono oɗa hara e julde nden sella ɓay noon o waɗi andi tawi o heɓay kadi bakkatu oɗa noon ɓay o anda o falju ma o anda fewu on ɗon julde nden sella kono o mara bakkatu on faami ka salisan tataɓunɗo yaharumo hino harmi toujours alal muhdas e dow tayraɗo tayre jande o to sokere wo attawafu wangagol bil baytil atiq e nduɗo suudu woɗɗundu bimana ka suudu kaaba fandali kawli sallallahu alaihi wasallam sabu mako ne laaɗo attawafu koni yo wangagol bil bayti ka suudu salatu ɗum ko julde noon illa sona to anna allah no allah abaha himo dagini fihi e nder wangagol ngol alkalama haala am wa awa ka julde nden ko julde ɗon wowletake wangagol ngol kadi ko julde kono ɗon kan no newnayo yewte ko ɗum ɗon towni différence e kadi ɗon sujjugol e waɗugo ruku ala wagada tawadda e kadi dalil go hollugol ɗum ko jeeya ɗum e julde mo mara laaɓal duwaka waɗude gomɗi salligi ke annabi sallallahu alaihi wasallam ɓe salligani ke littawafi fi wangagol wa sahha selli kadi an hoye maɓɓe sallallahu alaihi wasallam annawno kamɓe mana ɓe haɗi alhaida fiiliɗo mina tawafi immorde wangagol ngol bil bayt ka suudu hatta tatura tuma o laaɓi wo kullu dhalika ɗiɗo piiji ɗi adduɗen fo mimma yadullu ko jeeyaɗo e ko tindinta ala taharimi tawaf e dow harmugol wangagol ngol alal muhdasi e dow o tayraɗo ɗo hatta tatahhara ha o laɓɓintino wa mimma yadullu hino jeeya kadi e ko tindinta ala taharimihi e dow harmugol wangagol ngol alal muhdasi e dow tayraɗon hadasan tayre akbara jande nden ɗawluhu daalol allah ya ayuha alladina amanu la tagrabu wuri ko taw ɓattoni assalata julde nden wantum harawno sukara e ɗon suli hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban wa taw ɓatto kadi e julde nden ɗo wondi e janaba illa abiri sabilin hatta tagtasilu ha loto ɗon suratu nisa'i aya 43 ay la tadkhulul masjida ko taw natoni ka julirde wa antum ta'lamun junubun hiɗo wonde e janaba illa mari tariqin sona feƴƴowo tun e lawol taƴƴita ka julirde fiyo endoyo ndiyan ɗan to famana'ahu allah haɗimo min dukhulil masjidi natugol ka julirde lil baqa'i fi heddagol fihi e mayre yaqtadi bimana fi ñawgol hunta haaju mum nder ton mana'ahu allah haɗimo kadi min attawafi toujours e wangagol ngol min babin awla immorde dambugal ɓurgal e handude wa hadhihi al a'malu ɗiɗo golleli ɗi kontuɗen ɗo tati kala taharumu hino harmi alal muhdasi e dow tayraɗon sawa'an hino fata terkana laatiki hadasu tayre makko nden akbara ko jande aw asghara ma ko to sokere wiɗen koni tayre jande ko jogiiɗo janaba o lootaki longal mo wondi e janaba o lootaki longal ma sonnajo fiiliɗo o laaɓali ma sonnajo wonɗo yiide ƴiƴam ɓesugo o laaɓal ko ɗum ɗon tayre jande kon tayre togo sere on tigi no laaɓi e ɗiɗo fo kono himo yehi ka hurgo arti o salligaki ma himo itti hendo salligaki ko ɗum wiyete tayre tosokere ɓeɗo noon fo ɗi piiji ɗi kontuɗen ɗo tati juulugol e wangagol e memugol qur'an o hino harmani ɓeɗo tato kala wa ammal ashiya amma noon piiji allati ɗin taharumu harmude alal muhdasi e dow tayra ɗon hadasan akbara kono hara ko tayre jande nden tun harmani mo komo tayre jande on tun harmani amma mo tayre togosere himo wawa waɗude ɗin ɗon khasatan tun fayakoni ɗin ɗum ɗon ko piiji ɗiɗi kañum kadi awalan ara nun ɗum yaharumu no harmi alal muhdas e dow on tayraɗo hadasan akbara tayre jande qira'atul qur'an jangugol qur'an fiiliɗo o wonɗo yiide ƴiƴam ɓesugo wonɗo e janaba o no harmani mo jangol qur'an wona wigol ko memugol nde golgoy memugol ngol ɗen andi ɗum ɗon haymo salligaki on tayre to sokere noon no harmi ɗo ko fanda jangugol ngol ɗo ko joɗagol ngol janga ka hoore mana e misal li hadis ali wonande hadis inna aliya o maki la yahjubuhu haɗata nelaɗo sakkota ko nelaɗo yani annabi annabajo sallallahu alaihi wasallam anil qur'an ga e jangongo shay'un hay hunde laysal janaba si wona janaba kono noon ɗo ko imam abu dawud ko filli hadisi on kono jomiraɓe gande boyi hino inni hadisi on ko lu'uɗo si tawi woni goɗɗo hino wondi e janaba
ella alande o hunjoto qur'an ka hore ma winde e tableau ma ɗeri fontanemo o janga koni nayo mimo ɗo na jomiraɓe gande ɓen fof fotti wonde ɗum hino harmani wonduɗo e janaba ma fiiliɗo. rawahu tirmidhi wa ghayrihi wa lafzu tirmidhi e kongol imamu tirmidhi kadi ka o maki wonde yukri unal qur'an kanko ne laaɗo mo jannayno min qur'an malam yakun janaban en tant que wonda janaba toujours on hadise ɗon kadi ko signalaɗo wono oɗa signalirano kono noon tun oɗo imam albani hino sellinimo fa hada ɗum ɗo fof yadullu hino tindina ala taharimi e dow harmugol qira'atil qur'ani janngugol qur'an alal junubi e dow wonduɗo e janaba wa bi ma'anahu ko e ma'ana makko kadi tout juste bi ma'ana ko e même niveau al haidu fiiliɗo on kadi wonni fasa e wonduɗo yiyam ɓesugol ɓeɗo ɗiɗo e o wonduɗo e janaba ɗa kamɓe ɗo tato koɓe égalité ɓeɗo tato kala ko wonduɓe e tayre jande walakin skoni rakhasa ba'dul ulama hino newni dey yoga e jomiraɓe gande ka cheikhul islam wano imam e wano cheikhul islam ahmad bun taymiya wono oɗo e woɓɓe go hino newnani lil haidi sonnajo fiili ɗon an takra al qur'ana nde o jangata qur'an ida khashiyati so huli nisiyani yejjutugol nde tay tun o huli so rewtake bindi ɗin e nder ɗe balɗe ɗe o yi'ata ella ɗo o huli wata o yejjutu haray on ɗon hino newnana rewtagol kono noon toujours koko alda e memugol qur'an on nde yeddodiraka memugol qur'an on hino harmanimo wala basa ella ala an yatakallama al muhdas nde wonduɗo e tayre yewtata bima wafagal qur'an konko hawrodiri e qur'an illam yaqsudul qur'an so tawi woni o fandaki ko qur'an on spécial woni jangude balskoni ala wajihi dhikr am e hella jantagol inde Allah ɗon andi jantagol inde Allah goo haray qur'an no natori ton masalan yugo rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban ɗum ko jeeya ɗum e du'a ko jeeyade e jantago inde Allah kono ɗe andi ɗum ɗon ko qur'an mithle e sifa wigo bismillahir rahmanir rahim andi ɗum kadi ko jeeyade e jantago inde Allah ma ɗum inugol alhamdulillahi rabbil alamin ɗum ɗo kadi ko jantago inde Allah ko qur'an kono na qur'an on tigi imminiri jangugol o imminiri jantagol inde Allah qur'an natoy en faami ka li hadith Aisha wonande mako nene Aisha ko ɗum woni dalil radiyallahu anha anna nabiyya wonde annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam kana ɓe laati ke yadkurullah ɓe jantotono inde Allah nde ala kulli ahyani e dow kala alhaaliji maɓɓe ɗi mi mana fewndo ɓe on nde janaba o fewndo ɓe on ndaw en faami ka jantagol inde Allah shar'inaka no salligi ka salligaki hino lootilol ngal ka lootaki hino laaɓi ala e fiilordo ka ala aray o inde Allah ɗum ɗo neɗɗo julɗon ko o gasata e ɓaawo jantagol inde Allah ko bere ko janti inde Allah o daygi bire ɗum o marsini bire ɗum saniyan ɗimmun ɗo wayahramu no harmi alal muhdas e dow tayraɗon hadasan akbara tayre jande min janabatin immorde janaba aw haydin ma fiiliɗo aw nifasin ma ɗum ɓesugo ɓeɗo fof ko gotum no harmani ɓeɗo tatto kala allubusu ñiɓugol fil masjidi ka julire ɓe gayri wuduni ko alda e salligi li qawlihi ta'ala sabu dalol Allah ngol ya ayuha alladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu en firino aya on nane ɓawto ay la tadkhulul masjida to natuka julude lil baqay fi heddagol e mayre amma natugol fi ƴettugol goɗɗum yalta heña ella ala wali qawlihi e wonande mako ne laaɗo sallah sallam make la uhilla daganaki almasjida julude nden li haidin wala junuba wonande fiiliɗo wona wonduɗo e janaba o mo ƴiƴam ɓesugo kadi ko ɗon naati rawa abu dauda min hadise aicha immorde hadise nene aicha wa sahahu sellini hadise o ibnu khuzaima fa ida tawadda si tawi noon sallike man alayhi hadasun akbar on mo tayre jande woni e hoore mum masalan fiiliɗo ma wonduɗo e janaba e o lootaki longal ngal kono o salligike haray jaza lahu hino daganimo haray hino daganimo o nelaka waɗugol kono so tawi nganto heɓike haray hino daganimo fil masjidi allubusu ñiɓugol fil masjidi ka julirde sabu ko salligi kon li qawli ataa sabu mako ataa o inni ra'aytu mi iri jalan worɓe min ashabi rasulillah jaaɓe sahabaɓe nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam yajlisuna hiɓe toloto noon fil masjidi ka julirde womta kamɓe mujjudi mbuna hiɓe wondi e janaba ida tawadda'u siɓe salligike wudu as-salati salliganteɗo julde on tout juste siɓe salligike on ɗon miɗo yiyayno hiɓe ñiiɓa ka julirde wala hikma on min haadal wudu immurde o salligiɗo wona sara o salligiɗo holliɓe laaɓi kono nafoore nden e salligagol oɗo takfifun ko foygintingol seeɗa al janaba fi janaba mbi mana ko ɗuytugol seeɗa tuuni ndi ɓe ndi on tigi wondi ndi
bimana ko ɗuytugol seeɗa leygo yawa. wa kadhalika kono ni yajuzu ino dagano kadi lil muhdas wonduɗo e tayre hadasan akbar ara ko tayre jande nden an yamurrande o taƴitata bil masjidi ka juulirde li mujarradil ubur sabu telɗingol alegoy sabu simple man fubbagol tum feƴƴa taƴita minhu immorde juulirde nden min gayri julusin ko alda joɗagol e mayre fihi e nder mayre de li gawli taala sabu daalol ko Allah daal ɗon illa abidi sabin sona taƴitowo laawol ko had dalil on no suratu nisa aya 53 ay mutajawizina bimana sona ɓen yawtoɓe taƴitoɓe traversoɓe fihi e juulirde nde lil khuruji fi yaltoygol minhu iwa e mayre heña wal istithna ittintine gongol ɗo minan nahayi ko immorde e haɗore nden ibahatun ko dagi ɗum bimana ittintina naɓe ɗon ɓen ɗon no daganiɓe legoyde ɓe waɗata ittintina ɓen e nder haɗore nde fa yakunu dhalika ɗum ɗo hino laato mukhassasan herti ɗum li umumi sabu huɓutugol qawli sallah sallam mako ne laaɗo la o hilla daganaki almasija juulirde nden natugol ka juulirde li haidin wonande sonnajo fiiliɗo wala junuba wona neɗɗo wonduɗo e janaba foti ko debbo foti ko gorko wa kadhalika kono ni musallal iid juulugol iidingol kadi juulowo iidi on juulugol iidingol la yalbatu ñiiɓata kadi fihi ka nder juulirde ton si natama juulegol iidingol man alayhi hadasun akbar ommo woni e mum tayre jande ɓe gayri wuduin ko alda e salligi hiɗen andigoy naagoy wasi ko yon faamu wonduɗo e tayre juulay iidi juulata iidi kono hiɗon andi masalan wono sonnaɓe fiili ɓenne laaɗo no autorise yoɓe yawɓe ɓatto ka iidi on juuleteɗon ka masalan ko sifa ɓeɗo legoyen ko fandasi ɓeɗo yeehi ka juulirde ton ɓe juulata kono sellata ka ɓe ñiiɓa ka juulirde ton si wonara kamɓe kadi ɓe salligi ɗuytowo bimana dongal tuuni koni kon e maɓɓe wa yajuzu lahu hino daganomo almururu feƴƴugol bimana taƴutugol minhu immorde juulirde nden li anna nabiya sabu annabaji sallallahu alaihi wasallam qala ɓe maaki wal ya'tazil haydu yo pottito dey fiiliɓe ɓen almusalla e place ka iidi on juuleteɗon hino sellani ɓe ka ɓe yaha ka iidi on juuleteɗon kono noon ɓe juulata ɓe ɓattotako kadi saffeji ka juuleteɗon koye ɓe pottitoto ɓe ayna ha juule gayne ɓe tawe e du'a on ɓe heɓa du'a on ɓe tawe kadi e hutuba on ɓe nana hutuba on ko imamu on wajoto kon kono noon sika ka juulirde iidi on juula sabu ganto ndiyan kamɓe ɓe ñiɓata ka juulirde ton koye ɓe daro ka yaasi en faami ka si wona hara ndiyam ɗan aru ɓe naata ka juulirde sabu ɗum kono ɓe neɓata kamɓe ka nder juulirde ton haray noon ko figiu ni musidɓe julɓe no metti fi kala ko faamini alhamdu wa shukru lillahi ko ɗum woni anni e an o wona jogagol gandal ko faale hoynalngol musidɓe an julɓe nanay ɓe haala an kan embere defte ɗe mi wawi tewrude ɗen fof tawa ɓe wawayɗe jangude ko alda e déplacagol yaha jooɗo ka juulirde ma yahugol ka école ta ɓe jangayɗe ka oto maɓɓe ɓe jangaɗe ka nder bureau maɓɓe ɓe jangaɗe ka boutique maɓɓe ɓe jangaɗe ka nder ngesa maɓɓe hara gooto heɓaali nganto wiigol ko hadi mi janga ko sabu tan o mbimana hara kala e musidɓe an julɓe nanayɓe haala an kan tawa ɓe waway jangude ko alda e ittu ko alda e déplacement ko alda e perde haray ko ɗum ɗo wona wasi haray ko jogagol gandal kala ko tawata on faamali e mum miɗo jonni ni miɗo téléphone jiyanɗin on nodday komi wawi komi faaminayi on ɗon 68 60 53 09 67 60